Ko tēnei te rā whakanui nā kai whakahaere ara rererangi. Hākai te toro te ringa o Airways Aotearoa ki nā kaimahi Māori kia whakauru atu ki te rāngai. Anei te pūrongo a Michael Cugley. Extend downwind until advised. He mahi e tiaki ani te tini me te mano e rere ana I te rangi, mai konei ki kona. 36 left, number 1. It's just another avenue for rangatahi to take, rangatahi Māori, and ko te whāinga o Airways ki te aki I ngā tangata Māori, ina koa ngā rangatahi Māori ki te whakauru ki tēnei tūmomo mahi. He rangi whakanui tēnei I ngā kai whakahaere ara rererangi o te ao, ā kua pai ake te hangarau ki te rāngai I nāia nei. When I controlled, and it was back in the 90s, we had nothing like this. We had sewing machine motors with wires, and my colleagues on my course would hang aircraft on the wires and they'd go around the runway on the ground. Now, through the use of technology, we have a very high resolution environment. Pēnei hoki me te rauimi hau e whakatika ana I te whakahua o ngā wāhi Māori. Tūrangi. Tū, rā, ngi. Ia au e mahi ana ki Ohākia Tower, ki te taone o Hengaiti I te wāhi ki reira. And ia wiki I tohu tuhu atu au ki te wakarererangi haere mai mā o Hengaiti, and ko te whakautu o rātou o tuatahi he ngū, and then nā waira I whakautu rātou ki au. Roger, tracking via Auhingati, Auhingari. So ai ko te mea whakatere he mea whakahirehira mō tātou. E pupuri ana te kai whakahaere ara rererangi I te mana o te tini me te mano, ā ko te mana ko Airways kia whanake ake tō rātou tira. We are looking for enthusiastic people. You don't need to know anything about flying. A lot of our people come here with zero flying background, and they're some of our best controllers. We have people coming into this career from all backgrounds. You don't need a formal education, in fact many haven't, and comparatively to going to Te Whare Wānanga, he roa te haerenga ki reira, this is a short training period of 6 months, then ka haere atu ki te paparererangi and continue your training there. He iti te utu, he pai te utu kaimahi. New Zealand 819 Mike, Hamilton Tower Startup Group. E tau ana tēnei wakarererangi whai hanga ko te mana ko ka tau mai te iwi Māori ki te rāngai mahi nei. Michael Cugley, Te Ao Marama.